Kiembote kuana ne Kongo. Apangizama lulanda diambu igulukamba luziule matu emono toyo ne Kongo ngina nuni toyo ne Kongo ndiona nuni salukyandi kwena nati nsamu nakanate nsamu wele kamba kuwana ne Kongo toyo ne Kongo salukyandi bambule ya tuimbundu vanike changu siakanda vakimosi yandi kamwangi makanda ko kansi bunda kesa makanda akala vakimosi ambutavo Nkosi kaziaminanga munzanza ko nangavo apagizani ne Nkosi enda kunzika kuma emutu kalendi kwenda kokoko kena ziki Nkosi Nkosi wonga kumwenanga nana keninanga kwandi ufua futi mona vo mutu mukona tini keninanga koko kaluaka ko nana kafuidi kwani mutaze yatu ejadi diambu ibobele mondi songelevo Nkosi kalendi ziamina munzanza ko nakafuile koko Nkosi kakalenda kokwenda enda kunzika kasi buluke nkakavo mutu koko kaluaka ko Nkosi wonga kumwe ewawu apangizama njolo wele ziama ejoni pangi yetu ndiyo wele ziama pangi yetu Nkosi wawu Nkosi bondo kele eno kalukembe ya Nkosi ko enda zika pangi yani lwele babe buluze nkaka enda zike ko Nkosi bulu kwenda azike ko awatina Nkosi nakamona yani mutu kafike diuka wawo enge na wenda nambani ke changu vo Nkosi fuidi yani kwenda kakwenda nana keli nanga ufua kenda kadiuka apangizama katumwene nudio diemboteko nana dinanga vo coronavirus kansi nalo mona vo diambu fiti kambe yatu fiti popopo yayi ingindu tuinanga zao atuan kakape alina sengindu vakimosi tangusi katulina lomba kulu yaluvo atupandike talo yatu yenda koko ewawo tuwedivo atu atanu vo 10 ele koko kanda denka koko kalweke ko edo diambu kademboteko yemmona vo jadi diambu ipoble jadi diambu katumwene nudie demboteko kikwenda kundako jadi ilongi ngakala diao ilukam enjoyo itoyo ne Kongo ikonzo die luto masala de matonda